Minta kesngi ke khat nyau trik yayong ke Voice of the People Party VPP kala pelong de kejingelang pensyai pat ba Ahmadan he Phutmuri halor ke bhat thungkam ke beletip kum ke reservation policy bat halor kejing pentre kam ye ke roster system hapok ke jela. Kati kejing pensyai ke dei namar kinong mi kmat pat ba Emily jong ke seng VPP kim shim yo lat ban ye kren ye kini kapang ha ying dor bar thau an ha kasin shong dor bar mang tingka ke bedang shudapshen na kejing bam ailat usong knor. Namar kejing bam syai na kaliang ke sorkar na duk minno lanu bat kumno kan pentre kam ya ke roster system kisamla kilingo bat seir da ke minsim sngosi namar ki ui kalawai ke bedum na ke benta jengki. Habakren ha katay kejing elang uba Arden Embasayamot President ke VPP ula kren syai ba kejing dawa ke parti kamdei banwan ra ya kejing per jingmut bat kiwei pat kiriulum ki basyang basa ke ni kejela. Henry kejing dawa ke parti kalong ban penthamai ke reservation policy bat pensangye shwa ya ke roster system. Ula ongru ba ke parti kamdon kejing persya ya ke roster system. Henry kejing dawa ke dei ban penbet thamai shwa ya ke reservation policy. Ula banjur da ke boong ba ke parti da kejing sngoutho ke basyai ba kejing syampang ya kejing kala kapor kala shim bat ya tai ya keni kamat namar kelawan ra kejing lingo bat jing pisa mensim ya kisamla ki bawat kam na kejat penriu nyeu trap ki basyang basa hakilum khasi jantia. Hari ni bah ngakwa man pintu mau. Nomor wat hadin dengan keren dengan tiang ke basyai pada assembly. Ki pata kini ki kubur nimba ki channel di beber dan don minta di bersang ban pensudu bagala yang ki pata ki bakre pangkemo baga base of the people party kakwa manwara yang jinso berjat beliau. Kita don kita. Dan mari kita kata ni buat dan berpata unsha. Upaya usaha bagi jingmuji untuk Voice of the People Party. Hadir bagi semua bagi ni kejimpan mereka ke roster system. Kalau kita menurut sistem kandai sepak nyuruh kan tajul ini sama begini. Kibawa kamu wajah. Dari luar kerana ilalai banding tuh ya kata election pledges beliau lani hakim mat jingkular dipanggil keluar atau ialah election. Yang semula keluar beli, laga apa assembly ialah pensau, bak ngalah keren, bak sorkar kadangkam, ban put on hold yang implementation of roster system retrospectively. Kabamut amdai ban putri kami ini lalu kat kendai spa nyuwa. Pilih minta advertisement kalau penuh. Habis pelaj advertisement, habis pelaj kita kami dibalat. Hagini ni tayo benar di si play namban batai. Laksantri kapus saw shawai kelai kawai kawan sing nama kejing putrikan ya kini roster system. Lada belum kini tumbuh dan tak. Hatong ni tiap badan sebuah bak di sama di jumi. Kita semua pusai. Kita berdua jingkemen. Kita lalu hagata ke jimpang pusai. Lani ke depression. Lalu kita alam kita ke jingkli. Mila percubat bagi kena jingkli kena depres. Nama bandar jingkemen. Hagayo kami lajam nama rugi badan ke jingkli siang. Bandar di alam kita ke jingkli. Jadi kita nama kenal. Ia nikah kemini tren. Voice of the People Party kamshim lesim ye kesinjam ban hukum ye kesorkar le kumtai mangkatai uta em kata kamshim lesim ye kata kesinjam ringi au tunggu ni kuat bagan ban kajing sim kira kalian kesorkar kajing start kesorkar ye sena kesorkar naskap yang ajun kesorkar kan tahu dekat komiti kebergerbang Haka bagian dan di nongelam negeri ni kijat memberi wengkat ki ekspor ki bangin tangin pet hano ke jingko hano ke jingna kenang bagata ka reservation policy kan nonglong ka basya ka banok sinya lagi namang dan suhana naman siya compete bay iklan ko pitar tigiyo ki kedang dari namang reservation policy ladam ne ko kedang reservation policy nginung dia mangi yang ka kedang bagi dan mata nginung patla kanal bagi compete pada ki bagi team brain report ila kam advance ki di spa senang ini yang nampak siapa jadi ai menang kam kalau pada bagi kuat
ban toa kalau ban penbek yang ke berdua ban kabagla hai ke berdua kene ke reception policy kalau kita policy apa ini bisa punya ya kene ke reception policy yang pun prinsip lagi itu ban prinsip dari ban pengeluk itu kok kene Mereka akan prinsip isi itu akan prinsip ke sorkan baga sorkan kene ban shimpiai ini kene ban prinsipnya suah margo Kapuan naman kabasyaya na kanyang kajungin ng babae sa People Party kalau pinsange shwa ya kajintapka pinsange shwa ya kita kirukom thot ban penrungkam ban pendap ni kita vacancy katbam parla ban penrek ya kata reservation policy ngala keren syah po kayong dormar thawai ban kalian kajungin nimdan kajing persya kata roster Nrai iba ban penbek suaya reception policy. The problem ketika reception policy kami kita roster. Jadi kemarin kita tahu. Oh dan kita lastang mana oh badan lekren songship apa yang dorang tangan. Kini kita lalu kejingkren persyak yang kerai juga high court. Nrai jayu. High court kejuamu. Hadi yang nanti ladan kita IPS persyak. High court kalau keren. Dan masyarakat ya ke polisi ban pendek ban pendian lahap ban i tunggu ban pentrai kami ini ha ke yang normal tuan lani haka sorka jadi ke domin tumbang la keren la pen scam nama ka kum di dalam bikin dan jikit le iklan keren b ya ke nama isu tu ya ke ka bagi keren ini dalam sebelum kalenti ke ban slo shiteng lenti kemari kuat amar kata-kata Ikwa mo patpa jong dari keju. On ay ke jing persya yengi kom ke parti ba yengi kom ke nora. Na kenal na jiosno igi brio bangi juang o nimdan. Nakaliang kinong yalam kaseng VPP kilaong lada ka sorkar kam snap ye kini kajing dawa ba jing kentu jengki emban se ban mi sya surok da kajing ki beting e rengkat upai pa ban dawa ka sorkar ban shim kajing ket kle ban yadai kalawi jengki samla kajela barok kawe